بله تماشاوان هجا هندوزانن 15 ایلون ورده لکوبان برخودانک و شرکی مزن هیا ام جهاتن برخودانا کوبان جهدا ببینن و شر جهدا ببینن ام نهاتن هندوزانن چند روزه و تی آخفتن کور رادیو دنگی کوبان کتی دست داعش چتین داعش یانجی گنده ایزاهی کتی دست داعش ام جنها ایرو تام لورن گنده ایزاهی نه پشتامجی دیرگن رادیو دنگی کوبان هیا لورن ام نهاتنه شروان یه پگی و یه پجی لورن ام شهاتنه اینیا آن ام نها و واشنا خو اینیا یه پگی و یه پجی بکن وانا با آخون ام بنهرن هلاش دم روشا شر چیه هندوزانن چند روز شر دجوار لوان دران ام نه روزای کوبان نه شر دجوار لور دو قومن ام وای شری هم کسین کل لور شر دکن بر خودتون ام بوانا با آخون ام بنهرن هلا روشا شر چیه بله تماشاوان هجا مگوتو ام اینیا روزای کوبان نه لورجی چند روز شر دجوار دقومن نه دو حوالی من دو میوان مل ور یک پگی یک پجی تایبتی کی آنها یک باو یکی کچه کچو باو توایی اینی کی دا شر دکن امینها سر شر حوالا ربا آخون بله ام یعنی هم تماشاوان ما هم جهان مرخت که روزای کوبان شرکی یعنی سه عالیه کوبان شرکی گران و برخودانه کی گران هست هر کسی مرخت که ام جهات نه ایرو اینیا و جی کون داعش چتین داعش را شر دکن ام هات نجوام دخازن هون چند روز لور برخود دادن شر دکن برخودانه که مزن نشان دادن چیه تو بس شر مراب کی تمام حوال اسلاویجی مراب بجه تجی دخازی چند گوتنا مراب بجه دو گوتنا دویزم ادبین کرده بقیرات رابن دست بدن هاف می روزن براتیا بهجن راکن آله خوش راکن دسر ملا خورتان کن برخودان هشیار کن ساعت و خوش بله امشی سپاس کن چه که حوالا سلاو پرسن حوال هون چند روز برخود دادن جاوی جهان لوایه جاوی باکور باشور روجهلات لوایه کرد و کردستان گشک لوایه برخود دادن برخودان شرک مزن لوره هون هم در حق شر دا چه که آگاهی بدنمه همجی هون لور برخود دادن چه که بسا برخودان و شر یه پجی و داعش چتین داعش مرب کی یعنی وقت جهان توانید زانه عمل که لروجلات کوبانی نه عمل که بر شرط کنه بنویش شروانی یا پجی همو ام بیشن شروانی میکرد یعنی باکور باشور یعنی آلیکاری به مرا کردن یعنی ام بیشن یعنی فرق جداتی ما بین ماتنه ام سب دینه کی تنه شر نکنه اگر که اول ور که ما بین دین حسابی نه ام تجاری نه یا ارگنه فرق جداتی ما بین اولان داتنه یعنی که اگر کوئی سانه کو ساده که بس اما اون نبی اسلامت تنه ساده کنه او بناوی کانی کردان تنه بکن تنه دکنه اما برخواب بدنه یعنی شروانی یا پجی یعنی دم هنه ام بیشن سال کرد چپل پارسنه دانه اما دم هنه ایریش هوانه سرما داتنه ایریش هوانه تنه اما برسیفه ددنه او قصابل شهید کرد بس اما او قصابلش کاتشونی وانم تجاریش ام دو مرول خراب ناکن اما وقت کشنش بردوام بکنه حیاک حوال مهابن اما ریان داج بمشنه اما خطر برتی داج بمشنه ام دو ورش تجاری دست خبر ندن بله تو چند روزه لعنیه چند روزه برخود دادن مورال و موتیواسیون و چای یه حواله و چانه را مورال حوال ما پر باشه یعنی اول ما تکوشین دکن دبی ام هین زیاد ترش تکوشین بکنن کش بر و نجاره کمینه یعنی خازن ایریش اون سر کردان دوباره اب 1000 سال کرد بندست کردنه بس امانی بعد او قصرشون دا کرد چیار بونه یعنی کرد تجاری نیل نکسک یعنی مش خراب بگه مال خا ملک خا یعنی آخا مال خا حلال بگه ام تجاری و به اول ریج ناد نکسی کی پeki دگوتون دنگ رادیو کوبانه کت دست داعش کت دست چتین داعش و زورا کت دست داعش ایزاح کت دست داعش ام جنها لورن هونجی لورن ام لور وشان اتکنت بیواری دا چت خازی بیش
یعنی نه تشکی راسته یعنی کی گریا مثلا گو کوبانی گشتیج دستان چیه بس امانی هدف همون کوبانی خواست کوبانی تنبکن بس امانی یعنی گله می کوبانی و گله مثلا کرد گشتی خدا ما دستک دام مرا اولی کاری کرد یعنی امنی رو سر و ساکن یانه یعنی اما او نه راسته را دو یفهم جنها وکریه یعنی بلکی گشتیج گدار دکنه اما نه تشکی دورغنیه نه تشکی دورغنیه یعنی اون خواستم به حجه مهیل مورال معنویات ما تأثیر بکن بس اما جمعی ملی دام تجاری تأثیر نابن البته ما گفت ونم نویدین هاتن نه نویدین بس ام خواستم کردان تنها بکن کرجی تجاری بفید اوه یعنی او نابن یعنی کرد تجاری بس او كيوان هندك كرد مثلا تجاري مورال يوان معنويات يوان تنانابي جبركم ما شربانية بجيبها بجد نف قال داي فهم كرنا او قصالة كرتنا تناكر جيروشن دب بس سيدنا يعني قال جيدنا فهم كري قال جينا دستك ددما بشكري ددما قال مي باكور جان بيجي مثلا كرجي دستك دانا ما مر ساكن يعني حتى نهاجي مر برخداني دكنه پکی پیامات لور اینیا روجاوای کوبانی برخودان روجاوای کوبانی ده پیامات و جهان رو کسین کرد و کردستان را چیه تو خواهی چه مساجی بدیوان ام دبیجن یعنی سلاو من همو کرد جهانی گشتینه ام دبیجن ام برخدانی بکنه حیانی دابی یعنی با باوری گلجی مهبه ام دبیجن ام باوری خاجا کدن نیدو بام بینه ام جا کدن نیدو سوزت نه وانش که ام تکوشینه که هری مزن بکن تکوشینه که یعنی کو ایریشی هوانا سرمدتن ام الهمبری وان بساگنه اجبر کنه اوکه یعنی نه ایریشه که إنسانية أنا إنسان إيرشاكة وحشيات إيرشاكة هوانية عم دبي عم جا كدني يعني سلافة مش حمو قال لي مرة هي جبارك قوت فرق جداتي كنا ما بيني قالون بس أما نا عم سايب قال لي كورتا كوشنة تاني لكن عم سايب رجلات يعني قال لي رجلات النوين قشتي دكنا يعني برجش كيجي زانبن قام في تاكوشنة بردام دكنا حين دابيجي أم كان بردام بكون وسلافة مش حمو قال لي ما يكره هي بله اجی سپاسی خودکم ناف و شهر هاتن و ده مرا وقتان براستیجی برخدان و کوبان رومتیه همو کرد و کردستان و جهانه اجی ورا سرکفتن خوازم سپاس بله تماشاوان انهجا امی نهادیسا بچن اینین شروان اینیه پگه یه پجه امی نیری نیوانجی بگرن و اینیه شهر جا برنامه اینیا برخودان کوبانی دومن حادثه حواله که میه پگی با می امیورا سر شهر کوبانی صحبت بکن جبر کل ور اینیا روجواد بیشن شهر گران لور دقیقا چند روزن سه عالی کوبانی دقیقا براستی لورجی شهر کی مزن دقیقا امینها آگاهی لحوال خوب بگرن حواله جهان مرخت که دنیا مرخت که برخودان کوبانی هی داعش F-15 روزه یعنی چند سال ایریشت که لی F-15 روزه هی زیده تر ایریشی خود لسر کوبانی کانتون کوبانی زیده کر هونج برخودان که مزن دکن ام جهات نهون اینی دانه لور شرکی گراند قومه ام مرخت کن براستی تخوازی بچه که در حق وی شهری دا آگاهی بدیمه و لور چت قومه هون نهال کنه چت کن بری هر تشتی ام خاباتی وارا سرکفتن دخوازن وقت زانین شر داعش اف چتاین کو همو عالی جیان کوم کرن تنظیمه کی به نام دولت اسلامی بسر یعنی شخص کردستان دا روجلات ناوین هدف دکرنه اف سال قدمه روجاوای کردستان مباشر هدفه تایبت قانتونا کوبانی سالکو و دمه هدفن و 15 روز داوی البته جوان قطنینن یعنی کنسپت کی گشتی پلان کی مباشرتا به ترکارا هفکاری وان ترکارا آلی کار دبن وکی پیمانه کی ایرشی روجاوای یعنی روجاوای کردستانه ایرشی قانتون کوبانی دکنه
يعني ونجي دزانن اف سالك ودمه بچه آوایی ایرش کرن تجاری نکام بون یک گاو جی پیش تا باتانا اف 15 روزین داوی کنسپت کی پر گران گشتی ترک مباشر دستک دکن یعنی سنر روجلاتی کوبانی را دبابه خود در باز کردن قوت خود در باز کردن اف بود دجار آوا خط اینها که عمله دبابه خالوه داره این دهنی نپیر 6 دبابه خالوه داری سکنانده بون بری ویجی جاره که دینه شیلکای خود در باز کرده بون دبابه خود را در باز کرده بون یعنی اموید خوازم ببیجن کنسپت کی پر او د شخص یعنی او کوبانی دا لسر کردان باید مشاندنه دخوازن چاوک و در روجاوا شورش روجاوای کردستانه د شخص کوبانی دا دست بیکر وکی اراده کی قوت بو اشغیاک دخوازن دور دا به چه آوایی بیجی دخوازن بتمرنن مخابن یعنی وانا دجمن چه خاصی دستگیج دکنه چه خاصی او دکنه جی نکان یعنی اونا بیر کری که حساب وان زیده حساب خواه او نکرنه که بکی را شرد کنه یعنی به اراده کی را شرد کنه اراده کی کردیه اراده کی عشق آزادیه او ورلد نرن که بلکی یعنی و بتانگ و توپان و جاوی ملت بترسینن و مزوبش کینن فقط او نزانن که و کسی که بیرا شرد کن گل کرد بنگه کی تاریخی دا کوکا خادگره زودا و به عشق آزادی و شرد کی یعنی اب کنسپت حتی انها به شکلی دوامه و ام هر آوایی جرا حاضرن به هر آوایی جرا حاضرن و بلکی اون جبهان دگرن نجی رغمی ام ببیجن ورقاسا گنده ما یعنی کتن دست وانا فقط مرال حوالان برخوادان حوالان من جواب بپرسا یعنی چند روز لوبر شرکی پر گران و مزن هی ناوی شری دا مورال و موتیواسیون حوالی لوبر برخوددن شرد کن همبری داعش چتین داعشی تو تخوازی بچه که بحثا وی بکه یعنی هوا که چه لوبر هی وان اینیا هی جبر که براستی هر کس مراخت که وی برخودان وی شری نه اول از بی بری هر چی ببیجم گلی کرد ام نبیجن طایبت یعنی کوبانی گلی کرد شر اراده ناسنما خود کی و هیوی مرال خواجی جوید گره به طایبت ام گاوا ورنه کوبانی هنک قرکتر کوبانی ام پرل سرخواه شخصم از کوبانی ما کوبانی دجمن حزم ناک قبول ناک یعنی دجمنه کی وکی داعش نج چاندا ما نج اخلاق ما شخم رو نکنه جمروواتی را مقایسه بکی اصلا قبول ناکی یعنی حزم ناکی جبو جی مرال خواه ام یعنی اراده خواه دگر شر اراده تکرن و داعش یعنی گروپین چترن گروپین ام ببیجن زیده اوی خواه مبدأ خواه نینن به آلیکاری ترکان ورقاسا ام ببیجن دغتکی مزن کرن نه ترک بانا برا کتبنا موسیله برا کتبنا نظام ببیجن طبقه برا کتبنا اوقاس جی سوریه گرتن دیسان نکانن به من نکان بون الا به پیمانین کشته و 49 کسین ترکان حاطبن او کرن اسیر کرن قبل داعش و پیمانه که بی شکلی و بی شکلی یعنی ایرشی سر مکرن رغم ویجی از ویدی سابه بیجم داعش عسکری سر نکد و برا ترک جی یا برا ببیسن به پیمان ترکان بوان را برا ترک جی برا یعنی اوین خوی عسکری برا بدن برچاو کو اوج بنکتن منه تانگ مهنه منه توپ مهنه قلیش مهنه سلاح می فردی هنه بلکی جی دوشق مهنه یعنی وانا ام بوی شردکن و ایکو اساس ام پی شردکن ام بی اراده خواه شردکن
تجاری تو کسی که کرد قبول ناکه یعنی قبول ناکه جاره که دینه دجمن وره خال سروی فرد کی و بیا تجاری جی ام ببیجن ام حتانی مرنه جی حاضرن ام ورن ام بر چاوی خواه ببینن دجمن کتی کوبانی یا جی آخیمت داگر کری ام جی ساغنش خواه لی تامشه دکن ویا اصلا ام حازم ناکن یعنی ام جی هندری خود حازم ناکن قبول ناکن و نای قبول کرن لسر وی اساسی یعنی ام هیزو بیرو باوری خواه ام جی شهید خواه دگرن سروک خواه دگرن جگل خواه دگرن و تجاری برا نه دجمن و نه جی ام ببیجن هف کاری وی وکی ترک و وانه ای پاش پرده دا برا پی کیف خوش نبن که وی کرد و ایرادا کرد وی بشکینن کرد نه ای بره کرد همدمه به فکرین همدمی توراد بی ایدی دوست و دجمن خواه ناست که ایرادا وی نج ایراد ام ببیجن جه فکرین پاش فرو گرتیه ایرادا ویج ایراده جه فکرین سروکتی گرتیه جه فکر و بیرو باوریا سروکتی گرتیه ویا تشتکی تزه جبوجي يعني برا تكاس نا ام بيج نبرا قال ما به في ونبرا دجمجي والقصه كيف خاش بك كوي بتشي كوباني كافي روج خرب بالي كرنا شتا فلان روجه وكي برجي دقوتن امن عيدي دابشن كوباني نظام امج اینی دابشن كوباني وانا جي تشي قوتي بلكي بروجان جي سركتي و ام بوي باري دانا ام باري ددنا حمو قالخا كوي تجاري بحلم نبن دیکن کوبانی براش خورا روزان بلی بکن براش خورا اتفاقات چکن و تجاری نکونی کیه آنجا سر جنازه مرا در باس مکو دیکن هنده بین نممکنه که برخودانا کوبانی بشکره نممکنه که نیزی کوبانی بین ام ناهیلند بیشن ام سپاسی خوات کن جبر کنا و شری دو دم مرا وقتان سپاس کن بله هوالنو هف بیوینه مد دومن لگنده ایزاحی و اینین یپگی و یپجی Bana sahne dese teblevi gidecek. Bu bayağı. Asmin. يبقى نها تحف والي مزيانة اما بوانا باخفن او جي زودا لبرن و زودا لهمبري داعشي برخود ددن اما وانا صحبت بكن خازم تست و دست بكن چيا روشتو روشي چا تقاري مرا بنرخيني نه دروشه ده راستی جوسا مورال ما بجیدانه شرک و آنا ده دمشاندن دوی داری دا شرکی پسیکولوژیکه یعنی دخوازه و هاوانا باوی باجر گل تسلیمی ترکیه بکه ذاتا تشتیک و آنا دخوازه اوه یعنی گلی دوی داری دا همه تسلیمی ترکیه بکه و بن دستی وانا و کولتی بده قبول کرن و دوار خدا دوار بابو کالی خدا دور بیخه و اوی خو تنبکی یعنی اوی زمانی تنبکی دوی داری داجر آسی وسا 2 ساله و چته داعش وسا درکتنا وانا پرانی وسا زو مزن بون سلاحی کو ام دبینن حمیه ترکیه نه یالیکاری ترکیه سلاحی کو و جبهه و اینی دست خنوس او سلاحی ترکیه نه راسته سلاحی کو آنا تیش خلاندن سرمه
hemiye Türkiye ne o sizmayı ku em meze dikin askeri Türkiye komutanı Türkiye bile teda hene evji tespiteki usa nete Türkiye yalikari ki yani hem Ali Aburi de hem Ali askeri de yalikari ki yani usa rexistine ki mezin ana nava Türkiye'de dedi meşandın yani Daesh Deve dere da usa kesin net bilgi me ditiye me biçav ditiye Amerika dibece işte min az bir uçağı le dedim tişteki ne rast etti serseri vana da diğeri C vala dedi C ku duzane ku ve derinin vadera dedi eri ez yali kari dikim ev rastı şeki ne rastı tişteki ku em dibecin gerek Türkiye beser her şey ku ve tişte o şer'i qiriş dece berde yani dixwaze ve deri de de Kobani berxwedantiya Kobani dixwaze bişkine yani işte aqaftin edike dibêje ez ê silahê bişînim bila nekeve destê PKK ve deri de işte dibêje Daesh militan dibêje me terör militan rast e militanê wan e wan ev dedim meşandini askeri ku ana nawan da bile komutanı Türkiye'de de hene yani bıçav miro wana dibine yani Peki ez dixwazim ew rewşa vê demên dawî yani 15 îlonê heya îro êrişekî pir mezin yani hemû hêzê xwe tovî li vir kir û sê aliya da êrişê Kobanê dike ev 15 rojên dawî da li vir çi qewimî piçkek jî behsa wî bike me re berxwedanê bike şer bike berxwedantiya vir di 15 îlonê heya ana de êrişekî tu demî wisa çê nebû zaten Türkiye roj dayê sê rojî wî maye yani sê roj şunda ku heke nekeve Kobanî karî wî xelas bû yani îşê wî xelas dibe di wê derê da jî hez dike ewa sê roja temam bike û bikeve nava Kobanê de muhra ku havêtî bide berçev û Tirkiyeyê da bide qebûlkirin yê ku wana dide meşandî jî Tirkiye mor havêtiyê sê roj maye yani karê wana sê roj maye di wê derê de jî berxwedantiya vir tê her tû bive dîrok û tu demî jî nikare ku bikeve Kobanî zarokekî jî mîne herkes jî zane nikare bikeve Kobanî axa Kobanî emî wana ji wan re bikin zindan wana bikin mezar nikare bikeve yani çi jî bibe em bernadin berxwedantiya Kobanê tê bive dîrok û biye dîrok jî wa dixwaze wana bişkênin tu demî nikarin bişkênin moralê me de cîdane em her tûm ji bo gelê xwe jî ji bo welatê xwe jî em hazirin amade ne her tûmê canê ku me destpêkê de me ji bo welatê xwe ji bo gelê xwe me daye ku tiştê ku em di wê derê da qeyb bikin nemaye amacekî pêşiya me heye yani wî amacê heya xûna xwe ya dawiyê jî em ê biçin di wê derê de jî tu demî nikare berxwedana gelê Kurd tu demî naşkê û naşkê jî her tûm em ê bi moral û bi hêz em amade ne her tûm hazirin û tiştekî ku ez bêjim ev e Spas dikim belê temaşevanên hêja hûn jî dibîzin dengên topa û havana hêjîtê û Daesh bi çekên giran êrişê Kobanê dikin hevalekî me din heye em nêrînê wî bigirin heval hêja tu dixwazî me re çi bêjî heval hûn xiratin destpêkên em xiratin ew em pîroz dikin me jî yani em zû de em virin mesela em şer dibînin yani şerê ku Daesh tê meşandin yani şerekî psîkolojiyê heva jî got yani rastî jî wisa mesela na ji bo Kobanî mesela pir alîkarî tê ev alîkarî çima Bu re yani şerekî psîkolojiye rast e lê em jî digerin û hevalan re were diaxivin em dibînin ku hem morala we cî daye hem psîkolojiya we cî daye demek ew şerê wan ê psîkolojîk ser neketiye têk çûye tiştekî wisa jî tê xuya rast e rast yani moralê me cî daye yani ew dixwazin şerekî psîkolojîk bimeşin ama ser me etkî nake
yani ev dixwazin planî ser gel dixwazin qirêjî bikin mesela niha jî topan davêjin yani ji bo gel qetil bikin mesela. Mesela çilo neh diplomatê Tirkiye berdan çawa berdan Türkiye jî alîkarî kir. Me vir de me dît yani trênê wisa diçû tank panzêr û bilmem kirpî hemû alîkarî dan Daişê mesela. Niha jî em dibînin bayrağê Tirkiye ser de ye mesela. Her tiştê niha ku niha mühimmat hemûyî Tirkiye em dibînin yani. Yani ama ev çi bikin bila bikin ama ev nikarin yani bikevin Kobanî. Em vir de berxwe didin heya dawî jî em berxwe bidin. Peki bangavaziya ve gelê Kurd û cîhanê çi ye? Gelê Kurd la bangavaziyekî çawa dixwazin bikin li vir êniyê Rojavayê, Kobanê û qada berxwedanê. Yani bangavaziya me ji bo gelê Kurd yani bila her çar parçeyê Kurdistanê ji bo alîkarî bidin Rojava. Bila werin tevlî YPG bibin. Tevlî YPG vî berxwedanê de cê bigirin. Zaten milletê me Bakur tê ama daha em zêde bin, daha telûbûnê em daha zêde dixwazin yani. Bila werin alîkarî bidin, nav YPG de cê bigirin. Her çar parçeyê Kurdistanê Ewropa de be, bila alîkarî Kobanî bikin yani. Yani em vir de berxwedin, ev tu jarî jî nakevî Kobanî. Me vî îspat kiriye yani. Şerê me ne tenê Kobanî, milê din der, milê Cîzre, milê Kantona Efrînê. Me îspat kiriye wan yani. Yani mirov dikare bêje Kobanê rûmet e, Kobanê şeref namusa gelê Kurd û Kurdistanê ye, tu demî jî nakeve û hemû Kurd jî vê rûmetê, vê şeref û namusê xwedî derkevin. Belê ez spasî xwe li we dikim. Belê temaşevanên hêja me em hatin mevziyên YPG'ya em wan re axivîn derheqê şerê Kobanê berxwedana Kobanê de me agahî li wan girtin. Niha bername me bidome em ê hin hevalên dirna biaxivin. Belê temaşevanên hêja em niha jî hatin gundekî li vir endamê Cêşil Hur li virin ew jî gel YPG, YPJ li hemberî çeteyên Daeş tekoşîn dikin vê demên dawiyê de. Em ê niha ser êrişên çeteyên Daeş û berxwedana Kobanê em ê li wan re biaxivin. Kekê ev 15 rojên dawî ne hûn û YPG tevahî berxwe didin li hemberî çeteyên Daeş û şerekî dijwar diqewime û dixwazin vî warî da agahî bidine me çi dibe, ça dibe, êrişî wan çi ne. تمام بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لواء ثوار الرقة وكتيبة أسود سفيرة زازة الجيش الحر التابعين للجيش الحر. نحن الآن في منطقة كوباني في الجبهة الغربية نقاوم هؤلاء الخوارج الذين أتوا من الخارج وتكالبوا علينا من كل الدول من الصين ومن أتوا من جميع من الأفغانستان ومن السعودية ومن جميع الدول العربية والأجنبية منها لكي يقاتلونا ويخرجونا من أرضنا. ونحن الآن على أرضنا وسنبقى على أرضنا وسنموت هنا. نحن وحدات حماية الشعب ندافع عن أرضنا. منذ يومين قالوا لنا أنكم اليوم تقاتلون مع الصليبيين. هذا الكلام غير صحيح. نحن لا نقاتل. Ez gotunu ez zêde fehm nakim ji ber ku Erebî nizanim biborînin. Kurmancî ku bixedînî kurmancî biaxivî, kurmancî bersivî bidîme. Pir nizanî. Fehm dikî ama ne wisa ez çi dipirsim. Baş em spasî xwe li we dikin. Were serkeftin li hemberî êrişên Daeş tiştekî dawî hûn hebe bêjin. داعش اليوم هي تريد أخذ المناطق الكردية تقول تدعي بأنهم كفار. لا أقسم بالله العظيم هذا الحكي كله ليس له أي صحة. هناك في منطقة كوباني جوامع لم تبنى في أي مدينة ويقيمون الصلوات والزكاة وصيامهم وإسلامهم وهم على سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Belê temaşevanên hêja endamê Cêşil Hur bûn wan re axivîn Erebî me re axivîn biborin ez Erebî nizanim lê ew jî li hemberî Daişê gel YPG û YPJ berxwe didin.
جی قدا برخودانه لور ام یپگی یپجر آخوین و دمن داوی هون جزدانم 15 ایلون حیا ایرو 29 مهیه ایریشین پر دجوار له همبری کوبان دمشیان و افجی ملکی وی مل روجاوای کوبان بو ام هاتم ور انیه ام چون مفزین یپگی یپجی روان را آخوین ما یک نوچل ور ام خوازن ما خاص ام راگین و نها ما ور برنامه خو قدان ام بچن انیه کیدن و ورجی نبزاور و روجاوور و نرینن ورجی ام راگینن و حیا برنامه کدن بمینن ناف خیر خوش